मध्य प्रदेश में भेल विभिन्न योजना के काज पूरा कैलो पर भुगतानी नहीं देने कहित निर्माण व्यवसायी सब भौतिक पूर्वाधार विकास मंत्रालय के सचिव के कार्य कक्ष में ढोक देने छे। बुध दिन निर्माण व्यवसायी खुशीलाल ठाकुर सहित के टोली मंत्रालय के प्रदेश सचिव कृष्ण कुमार मिश्र के कार्य कक्ष में ढोक देने छे। काज केला लंबा समय बीतलो पर भुगतानी नहीं देला बाद सचिव के कार्य कक्ष में ताला लगोने वो सब बतौलक। वही क्रम में निर्माण व्यवसायी सब सचिव के कार्य कक्ष आगा गंदगी समेत ढेरिया देने छल। बीतल आर्थिक वर्ष में प्रदेश सरकार के दर्जनों विकास निर्माण के काज कैने वो सब काज संपन्न केला 2.5 वर्ष बीतलो पर भुगतानी नहीं पोला सब बाध्य भक सचिव के कार्य कक्ष में ढोकने निर्माण व्यवसायी सब बतौलक। यसरी निर्णय गरेर आइडियोहरुमा पठाए। अब यिनीहरुलाई आज फाइल हेर्दैछु, भोलि फाइल हेर्दैछु, आज भोलि गर्दा गर्दा 1 वर्ष बिताइसक्यो। अहिलेसम्म न कोही साइडमा जान्छ न फाइल हेर्छ न के गर्छ। जहिले हामीहरूले अलिकता बोलाए केही भन्यो भने बस माइनटिङ सुरु, त्यसपछि सुरु। अहिले अब के भन्छ अदालतमा जानु, त सबैको लागि हामी अदालतैमा जानु। यिनीहरूको बसेर त कामै छैन केही। यो रोडको पनि त्यस्तै हाल छ। अनि यो सचिवजीले त तपाईहरुले बोलाउनु भएको थियो। सचिवजीहरूले बोलाउँछ, आज माने यिनीहरूले पटक पटक बोलाउँछ र यस्तो यिनीहरूको नाटक मात्रै हो। यो सचिव होस् मन्त्री होस् त्यो सबैको नाटक मात्रै हो। यो हामीले बोलाउने, हामीले 2 शब्दमा एउटा माइनटिङ गर्ने, 30 दिनको टाइम लिने, 30 दिनको सट्टामा 60 दिनमा उनीहरूले रिपोर्ट पेश गर्ने, त्यसपछि 2 महिना गयो। मागमा 2 महिना टाइम छ। 2 महिना टाइम पछि उहाँहरूलाई 1 सालदेखि रिक्वेस्ट गरिरहेको छु, तपाईँ गर्नुहोस् एकदम रिक्वेस्ट। जे अति हामीले तल भुइँमा घसेर उहाँले अति रिक्वेस्ट गरेको उहाँले मान्नु भएको छैन अहिलेसम्म। आज जान्छु भोलि जान्छु, यस्तो गरेर टाइम बित्यो। अहिले वैशाख आइसक्यो, वैशाख 13 गते भइसक्यो। अब कहिले उहाँहरू साइडमा जाने, कहिले हाम्रो भुक्तानी हुने। अब उहाँहरूको मनसाय नै छ कि यो कामै नगर्ने र हामीहरूको पनि सरुवा भइहाल्छ, त्यसपछि हामीहरू जहाँ छ त्यहाँ गइहाल्छ, यो फाइल यत्रो यत्रो हुन्छ। अरू योजना हामीहरूले हेर्न टाइम भ्याउँछ, अरू हेर्न टाइम भ्याउँछ। हाम्रो योजना नहेर्ने, त्यो नेपाल सरकारबाट ठेक्का लागेको त्यो फाइल नहेर्ने, त्यो योजनाहरू नहेर्ने, यस्तो कहीँ हुन्छ? हामीहरू पटक पटक अति यो 1 सालदेखि रिक्वेस्ट गरिरहेको छु। हाम्रो घरमा बस्ने अवस्था छैन। वो सब आप बैंक के ब्याज तीर समेत समस्या भ रहल पर भुगतानी के लेल प्रदेश सरकार चाँख नहीं देने उपराग कैने छे। वो सब विभिन्न 38टा योजना के 60 करोड़ रकम भुगतानी लेब बाँकी रहल छे, जाहिमे और मंत्रालय सब में कैने काज के रकम सेहो बाँकी रहल छे। मध्य प्रदेश सरकार के और मंत्रालय सब सेहो विभिन्न उपभोक्ता समिति के करीब 1 अरब रुपया भुगतानी करा समेत बाँकी रहल छे।